Politik halor ke skhim shnong Nongrah kala nangjur Haba ke Seng UDP Nongthymmai kala ther kalai ke jingkam je ke Seng Congress Nongthymmai Block Committee kadei ke skhim wanrah Bah Charles Pyngrope MLA ke Nongthymmai. Kami kuat bangta ngiwan bang pinsai upi bangidap dah kajing kendet bat sngoringo halor kani kajing kentho jong iba bawan kriem halor kajing kam jong iba mdei i Dr. Jemino wanrah ikan ke skim Nongrah kabare ka Nongrah water supply scheme debat angin dan kisaki bat pinsai seki ba jong ka Nongrah badai Nongthymmai konsensi borokoi Haba ni kamwan banet politiks halor kani kam Hynrei ngiwan ban budien yang kam haringkat kajing lang jungi minister badan buram jungi iba renik tan Lyngdoh iba dei pet yang kata PhD haka south tarik benagi sama araja arho haringkat kajing jingdon kat kam jungi dor shnong Nongrah kani kam kadei kaba lamai phang dei Dr. Jemino nongthoh haka por bilong MLA jongka arkoi Nongthymmai konsensi haka bai la trestom ban angrut kumno wanrah ya kani skim bam di haka shnong Nongrah kapol kot syakasan klur nai bo arla nyobo la ja te ban pensai susu orang kani hangning dan kita clear buat rebuttal kiba nakalian jongka Nongthymmai Block Congress Committee ka kenthot Rengi pagi dan mendai bagi kerja kelah lalu bersih personal ini rengi squad dengan percaya ni. Hangni ki omba iba MLA iba Charles Pyngrope iba di MLA jam Nongthymmai ila persam dan pynioh ikan skim house nam ajar khatar kom kata interim relief. Nak bentak Shillong Nongrah peling Sohryngkham batka Hynrei. De Hynrei kapor bilang speaker Hynrei boleh kesimpor pat ban penteri kam ikan skim naduh kapor bilang MLA kata naduh senam jalan buat kinok chok shnong jang Nongrah kila kendo isipun ba kiji akabai ombam undi data aduh kajinglang MLA jongi ba Jemino nongthoh house nam arja khalai ila kerpah ila sorkar limba katana PhD ba laidan kam kerki ban penpoy ka ombam undi shnong Nongrah kadei haka khatduh tarik Oktober arja khalai lingba ka chithi chief engineer PhD Haba ka Nongrah ka hapo ka GSWSS Greater Shillong Water Supply Scheme Phase 3 lada ka jingkam jong iba bawan kriem kalong ka badai balai ka simpor pat palat ya kha saus na iba Charles Pyngrope naduh sam ajalai hadu umaj ara kanyo wanrah ikan scheme kani kalong tang man penkesan bat kajingkam di presiden yang NBCC Bah Charles Pyngrope bila wanrah eka skim kani kalau kapong syongnya buat kapong dan cisha helu kadai tang political stand lawan ongo Haba iakren nongoh khubor Shillong Press Club mentang sngi khatsaw tarik nohprah araja arpo nongialam ke UDP Nongthymmai kilong baka skhim khatduh banyo kadei ke bala pynioh naduh kapor belong MLA Bah Sanbor Swell Lyngdoh MLA barim ke Sohryngkham Hynrei hadian kata ki pajba kila syuthir bala dayo ru ki yo kai tang shibhar arbhar ko kabangi kum kinong shnong ngidon menta kabangi yo tangmar si bahar arbhar kamdei satya kaskim balawanra da mano de kinong ki MLA Hynrei kadei kaskim banadu kapor jong Sanbor Swell Lyngdoh hatu kapor balong MLA jong ka arpusaw Sohryngkham konsensi te Hynrei kajingkam kabaong ba jingkam jong iba bawan ba kani ko baya kani kaskim lawanra da iba Charles kalong kababakla namar ba empat don kum kita namar ngi kum kisnong Nongrah imha pa kita ka Greater Shillong Water Supply Scheme Hynrei de kajing trisitam de kajing job dan buram jong Dr. Jemino house arja khalai kala pynioh jeng kermen pat ini kum kisnong Nongrah de kajing trisitam jong da kajing start ke jong banrong ski department baper